إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Teala Kur'an'da aytat, o adamlar silerdi jaratkan jana silerden murdagılardı jaratkan Rabbingerden korkula deyt. Balkim takva bolursunlar deyt. İnsandın takva Allah Teala'dan takva kılıp, Allah'a takva bolup, bul dünyada yaşosu, dünya jana ahirette köptögön jakşılıklarga jetүүsüne sebep bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu gün tutulgan vakitte sahabalar menen birgelikte şaşıp bu kündün tutulusu Allah Taala'nın kudretinin ayat belgilerinin biri bolup sanalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatul kusuf gün tutulganda okulucu namazda okudu. Namazda okup jatıp bir kadam aldıga taşladı. Jana namazda okup jatıp bir kadam artqa taşladı. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge tozok menen beyiş körsetülgön. Mına uşul hadiste dağı gün tutulganda okulgan namazda dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadam taşlap aldığa karay namazda baskanda beyiş körsetüldü. Jana artqa kadam taşlap artqa baskanda tozok körsetüldü. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol namaz bütköndөн keyin hutba kılıp hutbaga çıkıp adamdardı tozoka alıp bara turgan күнөлөрдөн eskertti. Jana eskertip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, silerdi tozoka alıp bara turgan 4 çoң күнөдөн etiyat bolgula dedi. Birincisi el-işraku billah ve la tuşriku billah. Birincisi Allah'a şerik koşu. İbadat kılgan кезде insan Allah'a şerik koşup sıyınılsın. Oşol jakşı işlerin, jakşı oşol ibadatların birösün Allah Taala'dan başka bir neslerge arnası, Allah Taala'dan başka bir neslerge dua kılısı bol şirk bolup sanalat. Mına oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana peygamberler kaytargan en birinci nerse bol şirk, jana en birinci buyurgan nerse mına oşol la ilahe illallah, Allah'ın tavhidi, Allah'ın birligi. Mına oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tozoka bara turgan, jana pendenin tozoka düşүүsüne sebep bolup turgan şirk günөөsүнөн birinci kaytardı. Ekincisi bu el-katıl bir candı hakikatsız öldürүүдөн kaytardı. Bu şariat birönün kanın tögүүдөн bizde kaytargan jana bu çoң күнөө bolup sanalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytat, Bani İsrail'de bir ayal mışık sebepli azaptaldı deyt tozokta. Men tozokta oşol bir mışık sebepli azaptalgan ayaldı gördüm deyt. Al ayal oşol bir mışıkka tamak bermey, su bermey, kamap koyup bir jaman bir rayımsız metod menen bir mışıkты açkadan öldürgön bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol mışıkты koyup jibергende bir nerseni tutup barıp jeytele deyt. Jerde kıymıldap жүрgön nerseni barıp. Mına oşol mışık sebepli bir ayal Bani İsrail'de tozoka düşüp azaptalıp jatkandygyny gördüm deyt. Emi bir mışık sebepli bir ayal tozokta azaptalgan bolsa, yüzdөгөн, ондогон, миңдеген adamdardı kanın tökkön adamlar avalı kanday bolur eken. Mına oşonduktan şariatta, bul İslam şariatında birönün kanın tögü çoң күнөө bolup sanalat. Andan keyinki күнөө bul zina. Bul dagı bir çoң күнөө bolup sanalat. Allah Taala mına hadiste kenet, Allah Taala kaysı bir mumun pendesi, kaysı bir mumun ayal, kaysı bir musulman kişi, musulman ayal zinaga bara turgan bolsa, nikesiz oynaştıkka bara turgan bolsa, Allah Taala kızganıp ketet eken. Oşol pendem İmanlı pendem oşol zinaga barıp koydu dep. Al oşol momun kişi bolsun, momun ayal bolsun. Zina күнөөсү dagı nikesiz oynaştık. Bul öte bir çoң күнөө. Antkeni her bir insan oylosun. Oşol kız, je oşol ayal, je oşol mındayça aytkanda ayal birönün enesi, birönün apası, je birönün ejesi, je birönün karındaşı. Har kimdi özünün orдуна koyup körsün. Jana üçüncü andan keyinki çoң күнөө bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaytargan oşol çoң күнөө bul uğurluk eken. Bul uğurluk eken.
Uğurluk bul dağı çoğun күнөө болып саналат. Пенде тоба кылмайынча бул күнөө да кечирилбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Раайту финнар сахибил михжан" дейт. Bir hadisinde men tozokta sahibil mihjanды көрдüm дейт. Sahibil mihjan деген kim dese, ошол ажылыкта, Кабада ажыга келген адамдарды ошол нерселерин урдап ала турган адам екен. Ошол кишини көрсөм, тозокта ичек чабактары чачылып, ичек чабактары ичинен чыккан абалда ичек чабактары менен сүйрөлүп жүрүптүр дейт. Бул киши сахибил михжан, мындай таягы болот экен, таягынын учунда илмеги бар экен. Илмеги менен ошол ажыга келген адамдарды нерселерни мынтип илип жүрөт экен. Мындайча айтканда, илинип калса, эгер көрүп калса, илинип калыптыр деп таштап коет экен, албай. Эгер көрбөй калса, ошонун илимине урдап алып кетет экен. Ошол кишини ошол ажылык убакытта уурулук кылган, ошол таягы менен уурулук кылган ошол сахибил михжанды мен тозокто көрдүм, ичек чабактары сүйрөлүп жүргөндүгүн дейт. Мына ошондуктан уурулуктагы бир чоң бир күнөө. Бул ал-харамда уурулук кылуу өтө бир чоң күнөө. Ал жерде бир рекет намаз 100.000 есе сооп. Абдуллах ибн Аббас өлүмүнө жакын Маккадан Таифка кетип калган экен. Bir күнөө жасап койбойун, өтө бир чоң бир болуп жазылып калбасын деп. Эми айтарыбыз, кээ бир мечиттерде, жана биздин мечиттерде дагы кээде жума күндөрү даратканаданбы, же бул намаз окуй турган жерденби кээ бир адамдардын телефону жоголуп атат, кээ бир адамдардын баалуу нерселери жоголуп атат. Мына ошол намаз окумуш болуп келип, мына ошол мусулмандардын катарына кирип алып, мусулмандардын ошол жумага келген адамдардын бут кийимине ошол уурулук кылып кол салып жаткан адамдарга айтарыбыз, биринчиден Аллах Тааладан коркуңар. Бул нерсе силерге жукпайт, бул арам нерсе. Арам менен эч бир пенде көгөрбөйт. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы көгөрбөйт. Бул эми уурулук ошол убакта Машжидил Харамда дагы бир убакыттарда болгон экен. Эми мечиттерде дагы бул нерсе болуп турат кээ бир адамдар тарабынан. Албетте бул дагы өтө бир чоң бир күнөө. Мечитте бул уурулук кылуу, бул базардагы уурулуктан, көчөдөгү уурулуктан оорураак болот. Анткени жердин эң бир фазилеттүү жери, эң сооптуу жери, жакшылыкка толо жери бул мечит болот. Эми мечитке кирип алып бирөөнүн бут кийимин урдоо, же бирөөнүн бир баалуу нерсесин урдоо, бул көчөдөгү уурулуктан, базардагы уурулуктан бул оор болот. Мына ошондуктан бул жерге келген адам Аллах Тааладан коркуш керек. Мына ошондуктан уурулуктагы өтө бир чоң күнөө. Мына ошондуктан бирөөнүн бут кийимин урдап аткан адам, бирөөнүн телефонун урдап аткан адам Аллах Тааладан корксун. Баары бир ал нерсе ошол инсанга жукпайт. Бир күн бар ошол инсан Аллах көрүп турат. Эгер инсан көрбөсө дагы, эгер ошол инсан ошол баласынан айрылып калуусу мүмкүн, же ден соолугунан айрылып калуусу мүмкүн. Анткени ал көчөдө уурулук кылган жок, базарда уурулук кылган жок. Ал жерде дагы чоң күнөө уурулук кылуу. Бирок Аллахтын үйүндө уурулук кылуу бул өтө оор, өтө жаман. Мына ошондуктан инсан башына бир бале түшүп калган кала электе, бир жаман бир ишке, жаман бир ооруга жолугуп кала электе, ошол бирөөлөрдүн бут кийимин, телефондорун урдап жаткан адамдар Аллах Тааладан корксун. Аллахтын динине кайтсын. Мына ошол нерсе такыбалуулукту, Аллах Тааладан коркууну мына ошол адамдарга дагы осуят, насаат кылабыз. Аллах Таала баарыбызды өзүнүн райымын алган, райым кылган takvalı pendelerinin katarına koşkan olsun. Vallahi alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.